Okay, sengiyakutshela ke manje nomfazi emakhaya. Uthini? For 10 years. Imani wo. Umfazi emakhaya. Athi yo flopwazi lo. Yeah. Udlala ngami for 7 years ngitsho ukuthi ngibuza ngakupha abantwana abayi2. Aze ngazana abantu abayi2. Khawutshele mina waye Akangihloniphi lo. Akangihloniphi lo. Uqale nini ungakuhloniphi? Manje umzaliselana umuntu ongakuhloniphi? Uyazi nawe bhuti nami. Angazi waye ungazisi into engazazi mina. Uthatha umuntu ombi bami. Maleni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ningu LAVAWS pronounce love sinkomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje ngilana kwaBaba uNdlovu sibhalelwe ngumama kahle umama uthi kunenkingo nayo ofuna nje ukuthi eyixoxisane nendoda yakhe sekazamile kakhulu nje ukuthi ekhulumisane naye kodwa indoda ngathi inokuphakamisa iba nolaka mayingabe bakhuluma wathi Joseph Bioscope ngiyacela nize sizohlala phansi nobaba at least sikhulumisane kakuhle ngitshele ukuthi why kwenzakala lento eyenzakalayo. Mama kunjani? Ngiyaphila bhuti kunjani? Ngiyaphila nama ithi ngiqale kubaba ngenhlonipho baba kuyaphileka. Hayi siyaphila ngeva nini? Hayi siyaphila nathi baba. Ubaba ngubaba uNdlovu ngithi. Ubaba uNdlovu. Yebo baba. Baba besibhalele usisi ngubani? Ugama lami nguNoluthando wakashabalala. Okay. Ngibizeni nabantu baka Joseph Bioscope uthi ngoba nginenkinga nendoda yami. Ekudala ngihlala for 7 years skipitile. Skipitile akangishadi. Mangilo ngibuza ukuthi wangangishadi akangiphenduli. And enye into futhi engizusubhlungu ukuthi every December makahamba uhamba nabantwana ekhaya. Akangihambi nami. So ngifuna ukubuza ukuthi kumbuza ukuthi yini le ngakayifihlayo or why ahleli nami labakithi manje sebayala ukuthi hawu dala uhlena nalo baba lo akashadi for 7 years. For 7 years yo. So mangangiphendula lapha ngitshela ukuthi yini inkinga maybe asiphendulele ngaba ngcono. Ngazi ukuthi ngingahlalela mahala isikhathi siyami neminyaka iyahamba. Ngiya understand wena siswami ndu right lapha ngikusole because manje isikhathi siyahamba 7 years akusixesha lokudlala. Nabantwana abayi2 imfana nontombazana. Obana ngathi wathi omunye una6 omunye una2 wathi ufuna umfana ngaqala ngayo umfana manje yini inkinga yakhe futhi? Mara mama why ulethele indaba mara ebantwini? Why singayikhuluma hlala phansi sikhulume indaba? Dala ngikhuluma sengikhathele sengingcono ukuthi ngibize abantu bazongisiza. Ngabona sikhuluma le ndaba sihlala sikhuluma why ungayisho ke? Ngabona ukuthi Joseph Bioscope yiyo engangenzeli izinto zami zenzeke. Iqiniso lizophuma. So ubona ukuthi ngoba mina vela ukhona ukukhuluma nami. Hayi ngikhathele. Yeah, usuthi uyashuta akakho awukhona. Mara sikhulumile safisisana ukuthi manje hayi kuzoyenzeka kungasikudala. Kuzokwenzeka ngasidala mara akalinde mina. Uqale nini wena umuntu omdala ukuthi uyicele? Sesina 4 years. Uyicela ukuthi ngicela ungishade. Sengina 4 years ngicela ukuthi angishade. Since 4 years lo mntana oqala since ehamba naye. Ngathi hayi maybe ngoba akakafuni. Wes2 futhi nakhona usenza kanjani ngabona ukuthi hayi lento sengikhathele. Sekukudala. Sengikhathele. Futhi i4 years uthi wena izokwenzeka maduze but umama uthi sekune 4 years. Yeah, mara phela angithi mahlela ami akawazi yena. Yabo mina ngiyazi ukuthi maybe ngihleli maybe isikhathi esinganani but yena so kusho thena so yangijaha uyangiphusha ani mina ngimtshela ukuthi hayi akabe umoya phasi sikhulume indaba yonke into izohlangana but nihlala la no manje mangukujaha abantu bakini wengabazi abo anti bakho basisi bakho ngingabazi mangabe ngiyakujaha for 7 years ngizalele nezingane 2 yonke ngiphela kungadlalwa kanjalo makubonakala ukuthi kwenzakalani and mangabantu bebhasi Joseph Bioscope ngitshela iqiniso mabephuma ngiphuma nabo ngipaka impahla zami ngiyahamba kahle uyamthanda usisi yena kakhulu yebo but wami ngizama uku-understand mina la ngeke wena but phela umuntu 7 years ekuzalela ingane ezu2 wena lokumthembisa nje ukuthi uzomtshada phela mina la kukami ukami la khala sami siginqila yebo angangitshela umfazi ukuthi mina ngenzeni la and angangitshela ukuthi mina ngimshade nini ngingamshade nini and angangitshela ukuthi mangihamba ngekhaya ngihambe naye ngihamba nabantwana baba uyasebenza muthi wena ngiyasebenza and nawe uthe uyamthanda yebo ngiyamthanda manje waye ungahambi naye uyaphi ngoba ngisuhambela abantwana ngovashisa abantwana yena ngiyabuya mosi mangibuya mara ngihamba wonke uthi ngihamba labantwana ngisabuya ifamily yona waye but uthe abakwazi musi mama abangazi for 7 years abangazi ngaphuma abangazi ngiyapheka nyawasha angeke ngenze bazokwazi ngesikhathi esifanele ngidala ngithi ngicela ukuthela umshini afuna ukuthenga umshini yebo bazokwazi isikhathi esifanele sengafika isikhathi manje impahla engayinwanga bhuti esiphi leso uthi akagcoka impahla engayinwanga akagcoka impahla engayinwanga yebo phela isikhathi sofika igeli yakho lena or umfazi wami mama ingane mara indlela zakho wenza ngazi izinto awubonisa ukuthi mara emfazi yena ufuna ungilawula inkinga
uyakulawula ayinela Uyakulawula. ekuphekela ekulawula lokho. Mnakethu angifuni kulawulwa ngumfazi mina. So makacela yonke into yakhona ihamba ngemasiko, ufuna ngilandelise imigomo nemithetho. Yena ufuna ungitshela ukuthi ngenzeni. Futhi kuye ngcono siyosayina akafuni futhi ukuthi sayine. Sayina sayinani? yini lokusayina. ushoda yini wena ukuze umshaya? Angishodi ngalutho mara yini lokusayina? Sign is for free. Sign is for ngizama free. ukunderstand ukuthi Ufuna mhlambe nje ukuthi wena ngibe ngikipita for 7 years la manje ngifale ndisale nawe. Sengibophile kuwo ngoba anginabantwana nawo. Kahle. Awusengibophile kuwo. uyibophe kanjani bhuti wami? Mina sengibophile phela ngoba nginabantwana sekufuna ngishade ngenkani. Akusikushada ngenkani. Ngithenga sengathi kuwe noba kuncane noba yi10,000 ngithi bazoyivuma. Awu. Awufuni nix. Abamazi yena kini. Ngithi bayamazi nokuya naye kithi. Yebo. Umsebenzi mngani kodwa yena I-choice yakhe uthi angise kubo mina sengabi ready. Kanti ima lo mjolo wena le relationship yeni kanjani wena my brother? Sivumelene mina ngathi nje iyangithutha ngendlela. Sivumelene ukuthi manje sikhulumile sahlala phansi sakhuluma sathi okay Sophia sikhathi ukuthi manje ngimise ekhaya. Yabo. Ene uyathi ningumuntu wamasiko. Angazi ungathi yathi. Ningumuntu wamasiko mina kethu. Yonke into esihlela phansi nabantu abadala konke sibike nasemadlotini konke siyakhuluma asibani sathathe into nje sende nje. So manje amadlozi awuye khona kule 4 years lokho edisappear athule mhlambe afuna le engatholakali. Madloti ngiyo la siprotectayo. Ngendeni wami nalabantwana. Afunani ke manje ukuze nikwazi ukuchata nina? Hayi nakethu umqombothi singakwazi ukunigayela sijozi bioscope maye ngabafuna ukuthi ugaya umqombothi afuna ukuthi kube nomsebenzi owenzakalayo. Inkinga lekhona mina kethu ufunela umfazi ufunda ungihlonipha. Angafuni ungilawula angangitshela ukuthi mina ngenzeni. Eziphi izinto ozenzayo umama wena ongazithandi ongasho ukuthi hayi yabo lo akangihloniphi and uyangilawula? Okay. Beside ukuthi ucela ukuthi umshade because lokho ngiyabona into vele kumele uyenze as indoda ezalisa umuntu. Ngithi kurvela. Umuntu webangani majita vele ngiyashela majita. Mara uma ngithi nangifika njalo ebusuku mangifika uyazi nami mangiphuzile maybe ngihambile ngayiSpanini ngibuya late ufuna ungikhiyela endlini ukuthi athi ngilale ngaphandle. Ngilale ngaphandle emzini wami. Every Monday to Friday. Monday to Friday. Usebenzela utshwala. Awufuna ngilobola ngabusebenzela utshwala. Yeah, Usebenzela utshwala. During the week. Yeah, ngithi khipha ukhathala nje ngithi ngishaya kwaThunyana. Ushaya Thunyana. Ngishaya Thunyana ngibuye endlini. Ibhiya bhuti wami konje imalini? It's 30 rand. 30 rand ibhiya wani. Cabanga wena bhuti wami ama 30 rand la ngoba uthi wena ushayela 2 uyalala. I60 rand leyo in a day. Mawuthi 60 rand multiply by 5 bhuti wami yabona ukuthi kuyaphuma boma 300 lapho. And nange weekend I believe ukuthi nokubamba boma 4 ngoba ubamba 2 during the week. So in a week wena bhuti wami I'm sure wena uyambhidliza nje u700 or 1000 uyalibhidliza ngeveki nje kuphela etshwaleni. Yeah, mara imali ukuthi ngiyovela kubo phela ikhona iseceleni. Iphi? Iseceleni ngibekile. Kushoda yini? Manje ngoba kukhona imali, kukhona kushoda yini? So ngiyaphina kanyazi. Maphela inyanga manje ngithenga ukudla abantwana begrant. Ngisengathi ngiyokubophisa. Ngisengathi abantu beJesu bicycle babangincedile. Wena uyuza usisi wena. Le phone yami bethu. Uyangisebenzisa. Yami le phone bethu. Angina phone mara une phone wena. Awuna ne phone. Angina phone. Mangimfonela mele ngiye banganini ngikhathele wangamthengeli yena ifoni ngamthengela wayilahla amthengela wayilahla yeah amafoni alahleka wona so manje ngiyothenga kangaka so wamthengela kayi1 in 7 years wayilahla manje mic yami yona yo mama ngiunderstand nomsindo kodwa mama ngiunderstand nokubangazi ukuthi ngifuna ngiunderstand nomsindo umuntu omdala ngiunderstand kodwa ngicela ukuthi singamphakamiseli izandla yebo lento ayisho okay ngiyacela bhuti wami ngicela uhlale phansi vumele lokhu mina ngiyacela uhlale phansi akafuni nokunikeza amanamba efamily bhuti wami unini ngicela ukuthi ngihlanganise nosisi wakho ke ifa ufuna ngibonisa uma abazali bakho kumenzani no khona into eshaya amanzi la wena sisi wami mangithi ngiya-understand yeah khona into eshaya amanzi yeah you can take the call Mr. G maybe Mr. Jones is calling you yeah you can take the call my brother ngiko lo ngisho wena ngicela ningalwe ke ngoba manje uyambona ukuthi Mr. G soyithuna shothi ngabe kwenzekani ngoba kufa yonke into ekhona lapha endlini no awutshele mina ke wena bhuti wami ngoba no ukwatile usisi because nawe izinto ozikhulumayo nawe bhuti wami ngathi ngumntana kwa grade 3 wena bhuti and ngathi ukhuluma no girlfriend no boyfriend uyakubona abantu abanganayingane involved and nabantu angathi bajoli 3 months nje they don't care ngoba bakazani kangcono le ngisho ukuthi ngelawula isuka lapho ke uyambona ukuthi akangicela unemanga ngathi uyakhuluma nami kahle nje ke indoda yakhe ukhuluma netho ukhuluma netho funa masikhuluma ngihlehle ngoba ngabe ngiladuzane ngiyithwala impama
ngabe that's why ngihlala ngibaleka ngihambe ngokushaya lethunyana ngihlala ngiqhamuka ngiqabulile bhuti wami umfazi wakho uzoba ibhiya manje umfazi wakho uzoba ibhiya akunankinga hamba kusala abantu bami okay awutshele mina wena bhuti nginankinga la kusala abantu bami la awutshele mina wena bhuti ngoba manje umama wena unabantwana abawu2 empilweni and umama uyumuntu ombiza umfazi wakho empilweni angithi inguyi yini leyo nobangela wena bhuti wami yenza ukuthi mawusuka la uye emakhaya ungahambi nayo mama ungafuni ukuthi ifamily yakho imazi sengafika isikhathi bhuti sengafika isikhathi sirathi ukuthi ngimazise bhuti omdala yazi mina sabela kona lokho ukuthi manje ngazuthi ufuna abuye kahle abuye umfazi loqotho akhona ungihlonipha eke lo ngivikisa nangimpama so bhuti omdala mina yazi umuntu oxokayo ndikwazi ukuthi I can tell mawunijongile ukuthi wena you are lying to me and wena right now ndiyakubona uba uzama uniqhatha Brian inobucinga afana kubhale lalile lana uyabona mina nisumfazi wakho andithi and ndize lana nifuna ukuthi uzoxelela umfazi wakho inyani oba why wenza lento yenzayo ukuthi ubumzalisa umenza ngathi kume into uyakuayinela ukuthi wena unxiba into engaayinwanga it's a must ukuthi kumele ayine and for mina I believe those are the actions ezomuntu ukuthi umuntu yabe enothando for wena maye ezokwazi ukuthi ayinele uthi wena unxibe these days nje I'm rare to find ukuthi umuntu ongamlobolanga evuma ukuthi ekwenzele iwashini ayinele ekuphekele enze yonke leyo nto ungamlobolanga and worst part la eGoli uyayazi nayo leyo nto angithi hayi ngimfazi emakhaya ke salukwazi lokho uthini wathani imani wo ngimfazi emakhaya athi yo flopwazi lokho ngimfazi emakhaya yebo hawu yebo ngimfazi emakhaya ngilobolile wo lehlisa umoya udlala ngami for 7 years ngitsho ukuthi ngibuza ngakupha abantwana abayi2 azangazana abantu bathi ngiyahamba namhlanje la ngikho ngibiza abantu babhasi bejeje ibhasi bazongitshela iqiniso ukuthi kwenzakalani ngiyahamba uthi mara nawo hayi awutshele mina wayi akangihlonipho uqale nini ungakuhloniphi cela ingiyeke bhuti ngishaya manje umzaliselana umuntu ongakuhloniphi uyazi nawe bhuti nami angazi waye ungazisi into engazazi mina nami ngiqhamuka ngiqhamuka khona ngivala ukuva khona yini uvala ukuva khona ubuye ugibela phezulu kwakho umzalisi uthatha ubuntombi bami wena bangithatha ubuntombi bami wena ungithembisa isithembiso esingekho wena mara ngakutshela ngathi mina ngishiya umuntu uxokelani Brian uxokelani ngoba ungithembisa izulu nomhlaba into engenzeki yebo kunini emakhaya ngimlobolile ngiyahamba namhlanje bayingane zami umlobolile ushe bangani manje yilo nto leni bekwenza ukuthi wenze yonke lamanyala ukuthi uloku umkhohlisa akusimanyala bhuti ngikhuluma iqiniso ngathi ubafuna kwazi iqiniso manje iqiniso lelo impahla zami yini ngiyopakisa impahla mara mina ngizelanga uzonixabanisa marisha abantu bami Mr. Jones ngicela please go help here go help her with whatever she wants bale mara yini leyo yenzayo mfethu awuzela awuze Mr. G awuthathele ehlalela ngifuna ungichazele something wena sibali because manje ngathi udlala ngosisi wabantu uyabona ukuthi mangimbhekile khona omunye umuntu obengayithathela nje umfazi uyambona ukuthi ngumfazi nje ungikhandashisa njengoba umbona so ngiyomenzani mara bhuti wami ngiyomenzani sengimlobolile angikhandashisa angithi ulobole emakhaya uqaleni ngombo oqale walobola emakhaya before udibana ngathi emakhaya kulobolile vele ngeza ngala ngimsebenzi wazodibana naye ngadibana naye ngala mara uyazibona ukuthi wena ngoza ngoba honest yima utshele mina something umfazi wakho semakhaya uyayazi le ndaba akazi bantwana mangihambile nebantwana mara bhuti wami uyazi ukuthi Joseph Bioscope ibukela ngabantu abaningi ngasho ukuthi kahle kahle ifika yonke ngiyolombize iJoseph mara umfazi wakho uyazi ukuthi masisuka la namhlanje uzoqolisa mina ngizoqolisa kuye uzo-understand uzoxolisa nini ngoba maye uzobona sekubona angayibona bese angibuza sengiyamchazela sengafana uzokubuza uzovele kushiye ngoba for 7 years uyasho ukuthi I'm sure naye umenza islima njengalo emakhaya nani bhuti ngeke so unazo ezinye ingane emakhaya nginawani emakhaya wona lo mfazi yini amantombazana lo mfana umfana so ngalabo abantwana balana uzokwenzani ngoba bahlawulanga awubalobolanga kumele ubahlawula abantwana balosisi yakunadinga ngahlawula abantwana bami babuye ekhaya into ozoyenza nini leyo wena bhuti wami njalo usebenze isoyena kusho ukuthi soyiqoshile la kami akahambe no ngeke thina sizomkhapha ngithi yabo maye siyamqoqisa uMr Jones usamqoqisa sizohamba naye thina siyomdropa kubo so into engifuna uyazi ukuthi ngizoyakubo ngithi yakwazi kumi kubo sengiyohlawula nini
thina sifuna ukufika sikhuluma into evakalayo lapha ukuthi sisi abantu ifamily yakwaSisi sibaxelela ukuthi silana nomntana wenu because uhlulekile. My brother was lying to her ixesha lonke. Siyobaxelela yonke lento okudala uyenza kuye. Ngizovela maybe enyangeni ezimbili. Maybe. Why ungaveli manje wena bhuti wami kule nyanga ephelayo ngoba iyaphela inyanga next month? Angeke mina kethu angeke. Why? Nyalo ngeke ngipatshapatshekile manje. Upatshapatshekile. Yeah, ngipatshekile. Mara usaphuza. Phuza imali yokuphuza vele likhona bhuti uma uyindoda. Ngithi ngikade so stress le. Mina ngiyindoda mara yokuhlala ukuphuza ngihleli ayihleli ngekho. Mina kethu ngiyashajwa kandlini njengoba ubona so. Esiphi stress esikhulu esokuthi umuntu ekuqhathe for 7 years. Ngapha uyakugibela, ngapha uyakuphekisa, uyakuwashisa uthi yena kanxiba impahla ezingaayinwanga for 7 years. No ethi umcela ukuthi ekulobole. Nestress sokuthi umuntu umbuza ukuthi ngicela ungenzele into ethile singavani kulezo inkulumo. Esiphi stress esibhlungu kakhulu kuzo zonke between the two. Mawungesingawe mawucabanga. Ya kona sibhlungu lesokuthi for 7 years solo kumthembisa amanga bo. Kodwa so wena kube ukuthi sengizolungisa ukuthi ngihambe ngiyohlawula abantwana sengiyabuya. So if bekusiso kuxoke for 7 years udibane naye engakuxelelanga ukuthi unabantwana bawu2 emakhaya ubuzoyithatha kanjani wena leyo ndaba? Eish. Ya beyoba madimo. Beyoba mazimo. Yeah. So yes understand ukuthi point yethi iqhamukapi kulento yonke enzakalayo mangithi wena ngicela uyohlawula labantwana labo at least yenza isithembiso ukhuphe lokho okuncinci angeke uzuyikhuphe yonke iphelele le mali yenza isithembiso ngoba ngiyazi ukuthi le family ingeke izokukwatela kumanje masifika nalo wamntana abangeke befike baku-accept nje wena from now on. Hayi akunankinga asingahlela ke kule weekend elandelayo ke. So ilento kumele siyisho thina masifika lapho ngoba kumele siyobachazela ukuthi sesiza nomntana abo esefike ekhale ilento yiyo sekaphethe amabheki ngoba kwenzakalani. Yeah singayihlela le weekend ngiyohlawula ke. Engani ziphi se-crash or zikhona sesikolweni. Okay but wami into esoyenza yini Mr G ngicela usale la usale lana ku my brother sizohamba no Mr Jones mina no Sisi. Yabo wena ngizosala no my brother ngicela ulinde le ingane until isifike la masifika le ngane ngicela uze nazo le khabo Sisi ungangenzela leyo favor Brian le ngane uzozibona maso uzihlawulile. Hayi inkinga uyangithola hayi inkinga yeah ngoba ngiyabona ukuthi masingashiya le ngane la angeke uzuhlawule wena ngiyakubona. Hayi inkinga bhuti. Yeah sizokubona mina mase sibuya if usokwazi ukuthi sibuye hlala phansi la Mr G xoxe nawe. Guys niyabona sifikile la kulomzi manje yini le yenzakalayo for 7 years angeke akekho umuntu ongayivumela. I'm sure ngiyayibuza ukuthi if bekusisi wami lo sengidibana sengive indaba kanje ukuthi nanga umuntu uhlala nosisi wami for 7 years kanti uyamqhatha sekamzalisa ngingakulayita mina ungakholwa Brian ngendlela yokuthi inhliziyo yami ngamoshakala kabhlungu ukuthi usisi wami lo ingane yasekhaya and worst part uthi usisi uye my brother wamthatha ubuntombi manje for ini ezomhlalisa emhlalise for into engekho. So into soyenza manje soya kule family ke siyo drop usisi sorry no Mr Jones siyo drop usisi le and then Mr G uzosilandela nale ingane until ubafo yenza into right lobole uzokwazi ukuthi ke iqala ukuyibona ingane. Until then nathi somdlalisa ngale ndlela bekadlala ngayo sisi abantu. I'll see you on the next episode guys, ngiyanthanda.